काँग्रेसी बरोबरच्या युतीविशीं दिल्ली गेल्ले तेन्ना चर्चा जाल्ली। गोंयांत ही युती म्हत्वाची आसा। दिल्लींतली स्थिती वेगळी आसा। लोकांक जाय तर ही युती आमी दवरपाक जाय। काँग्रेस पूण सदांच उसरा पावल मारता। अशें जर चालू उरत तर हे काँग्रेसीक गोंयांत म्हारग पडटले म्हण आमदार वेन्झी विएगस उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयचे जे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय जावं ते जॉब स्कॅम आहा, लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय, कितल्योश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय, गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय, हे सगळे आमी डिस्कस केले। प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितें करून वचपा जाय थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बरोबर मिटींग घेतल्यो। आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन दोग जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडिंग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी, कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना। सो वी हॅड अ जॉयंट मिटींग, वी मेट अ फ्यू लिडर्स ऑफ देयर्स एंड वी पास्ड ऑन द मेसेज कंबायनली की दॅट गोंयकारांक आज अलायन्स आसल्यार इज द ओनली होप। Delhi is a different situation. Delhi, there were discussions before, and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone. But that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people, and in the people's mind, kitte ami aaj tinga also message pawilya. Now the thing is, it is going to move ahead, and लोका जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय, आनी आमी जे भाशेन दुसऱ्यो पार्टी जाय गोवा फॉरवर्ड आनी रिजनल पार्टी दुसरी RG आमी तेंकाय सांगलो तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमा लागून एकठांय जाले तेन्ना। सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट। बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेल्या मनशांक देखून ते दिवपा नाय। सो आमकां न्ही हुजे करतले। सो वी हॅव सीन दीस एंड गोवा नोज अबाउट दीस, द स्टायल ऑफ काँग्रेस वर्किंग, गोवा इज अवेअर अबाउट दीस। सो हे स्टायल तेमकांय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकांय खबर आहा। सो वी जस्ट एक्सप्लेन बॅक अगेन तेमकांय थिंगा की बाबा दिस इज हाव युअर वर्क, बट पीपल ऑफ गोवा डू नॉट वॉन्ट दीस। आनी तुमी जरी तरी हे पार्टी तेश करून करना जाल्यार फायनली यू ऑल विल बी वॉश डावन एंड यू ऑल विल नॉट इवन गेट सिंगल डिजिट्स। फायनली दॅट इज गोइंग टू बी द फेथ ऑफ the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. It was a joint meeting with AAP leaders and yes, we had a joint meeting. Names were not disclosed, and so we kept it a discreet thing so that Mukarti message popped up.